ko himen ko para bayit hau trai Jesu Christ ngi im nagabinda u Jesu u balaya nagabinda u Felix u nang senshar u Jesu u long u baya syapang u wai u buriu baya but u ong hana u Paulus u ong udang imbia yala depat umpat ngeit ya kata namar ba umpat ke ngeit ba u Jesu udang im u Felix ula sakaju shim la yomat ya ka jingi du Chris tang ki brio ki bayait palat ya ka pot ka sam jang ka jingiam bat ka jing sauto perte kin stang ban im ya ka jingim ka bakoi ban yait palat ya ka pot ka sam bala bu ha ka perte ngide ban yo i u Jesu ulang oble bad wad lada uya un im badu Felix bad kinong senshar baro kila sakut haga jingdum namar kila sakut haga jingia jogu Chris kim shim lala ban sautu ya ka jingim jogu Chris ya ka jimmi pa jogu Chris news no haga gospel u Jesu u bala mi pat ne ke beya u yang hakamatu Jesu hakamatu Petrus badu kili ya ka jingkali ngete bro u Petrus shwaba u Jesu niya ula persyang banyada ya u Jesu daga borjong ula persyang ban pom ya ke skor jong u shipai ula persyang ban bud ya u Jesu shadu kapelau ing jongu u ramba lindo u kayapas bat katba udang ap ya u Jesu kawan ke jing tenju ya ula stang menting ula stang bentim ting ki beriu but banyada ya lade nakita ki beriu ula len ya Jesu namar utep lada u ong ba ma uru don lang badu Jesu lese kin kem yawu lese kin sanar pana yawuru rengat badu Jesu ban light nagata ka jingsa sha sanar pana jingia u Petrus ula len namar tad hadu Jesu la mipat ne ki baya u Petrus ula perkat ke jingim jong Gibriu kan kut ha ke jingia ke jingim jong Gibriu kadon kaput kalong ke jingia Henry yenda u Jesu la mipat ne ki baya u Petrus ula stang ban sotu plan ya ke jingim jongi kanum kut ha ke jingia Henry ke jingim jongi kan imbiam rengkat badu Jesu kata ke jing sautu kala pelong ia u Petrus balong u bakam shlur bad u Jesu ula yang hakamajamu hadin baula sa iyaki sha karinko sharud kaduriya Tiberias ula ai bam yaki nangda ula kat sharud ya u Petrus badula stamban kelia kanega jingkani bale u Jesu la kot tang ya u Petrus bale u Jesu la penkar pang tang ya u Petrus kane ka jimpen karpang ya u Jesu ya u Petrus bad ka jingkerli marwe shimet ha u Petrus kalong ka jingmut kabayar nagabinda jongi ngite baro kadwingut ki apostol kila pet endala kem ya u Jesu daga jingshisha u Jesu deben kirli ya ke jingerli ya baro kadwingut ka don renggat badu bale u Jesu shimla kirli yaki makiru kila len ya u Jesu haba kila yoi la shakem ya u Jesu dagi shipai omdon iveru la ap renggat badu Jesu light no Petrus te u Jesu deben stang ban kot ya baro badu deben kirli ya kanega jingerli Henry u Jesu la kirli tang ha u Petrus namarba u Jesu ula mut ya ka jingkerli u Jesu la mut ya ka kardan kaba u Petrus u deben ba wadlada bun ki kinhun kristan ki ong ngim deben ngeit ya ka supremacy ka primacy jungu Petrus kaneka jingkerli marwe kadeben penshayangi
hadu katno ujisu ula sumar yakaba ula hikai. Hadu katno ujisu ula perkat sani yaka jingim jongi hakabalang haba ujisu ula kot yawu Petrus ban kili bat pentimai yaka jingir jo. Baru ujisu umshim la kili yawu hatobi ngeit yanga. Henry ujisu la kili yawu hatopi id yanga. Ujisu la kili hatopi kam id mo yanga ban yakini. Kine hangni kalabalong kita ke shipo ngut ki apostol. Hatopi kam id yanga kam palat yakini. Makiru kilele pop. Henry ngakwa ban yusngo napi namar pilong unong yalam. Lada pi unong yalam pilang ban pentima yaka jingir jombi hanga. Pila ban yarap ru yakiway. Nakatakadaw Jisu la ongru shua Jisu o Petrus o len yaw Jisu ong Petrus ngaduay nakabinda jompi. But enda pilaw anpay naka jingpet jingay pensa penkalay niya ki para jompi. Minta Jisu ula kili yakaneke jingirli hau Petrus kanamba lemba ke jimpen kalay niya ke jingir jongo Petrus ula ban sam yake jingir yake para jongo kabamud yake shipongud ki apostol nandasa weipa kumjuru ya baru ki nombud yakine barro ki apostol ki bashipongud kumjuru ya baru ki bensa wan bud ya Jisu ki bensa ngeit ha Jisu kiba kendai ya Jisu hado menda kibam pediang ya Jisu hado menda but kumjuru ya baru jai ki jingting ke jingting kala perlong yawu Petrus ban len yawu Jisu minta Jisu ang hato pidonne eme ke jingit kam palat ya ke jingting jombi kam palat ya ke jingkusla yalade kam palat ya ke jingkwa jonga perte kam palat ya ke baro kaba penting ya pi kaba penkusla ya pi kam palat ya ki himen ki para jombi le se ki kangla ya pi banget ban e baru Petrus ula jawab hoy nang daw Jisu ula jawab kubno psa yaki kun lambro lai sin lai wat Jisu la kerli jingkerli padu Jisu ang psa yaki kun lambro nang tau Jisu ang kili biang baru la ang syarai yaki lambro nang tau Jisu la ang biang psa yaki lambro kabamud yaka kam jongu Petrus kalong kam kia ude ben pet yaki kelung ude ben Petru yaki ramba ude ben ai bam yaki kelung bad ki bakam ramba ude ben sharairu yaki kelung bad ki ramba bad hangne haba Jisu ang sharai bad sa yaki Jisu shimla ang sanshar yaki Jisu shimla ang yaki yau Petrus to lebor yaki Henry Jisu ang sumar sharai yaki psa yaki ban psa yaki kon lamborot kachimpor bon sin ki kon lamborot kim pediang kumba ki kimi ki ai bam ki kelung ki shimpor palat ban ai bam ki de ban bodin ki kelung ban ai bam ki minda u Petrus kumupa bakoi udang psa yangi baro lemba ka jingyai beteng haba uyo i ya ki konjong ya ki banget ki jingai na ka jingit udang yai beteng ban bud yangi ai bam yangi pinbor yangi kro yangi da ka jingit kane kalonga jinglong jong upa ba koit warlada uyo i kalodon ga jimba kala haki banget umju ino yangi kumjuru ubsa yaki baramba kane kadeka kam jonga balang ni iwei pa iweiru ni deben budin ya kanege nuksa baba kaba Jisu bu na kabenda jongi ha kaba ula pendimai ya ke jingir jongu Petrus ngiru ni deben ya ipsa yaki lese yaki bala sakama yaki bam kongu yaki mutlop ki mutlop bam nge ben pediang ya kanege jingshisha don bu na pedang jongi kilongi bam mutlop namar kim tre ban kongu ya umen siam bakui nama don bon ki beriu ki penat persha ya ke jingit bashisha don bon ki ba penat persha ya ke jingi kai bashisha nama don bon ki beriu
kilap siap hapo jongi yake jingi kiai kinriang nakaba kim treishu ban pendemai nakiba kim treishu ban pediang yake batemai u Petrus bakuit u penihangi yake nuksa wadladangi bakala hake jingim jogi wadladangi yai kinriang nake jingim jogi haba utrayu kot uweringi ngide ban pendrit yalade ban pelabiang yake jingir jongi ban pendemai biang yake jingir jongi ban ngide ban lomba kaloi biang ban sa ngide ban lomba kaloi biang ban syarai kenamba utrai unshende pura yangi nang tau jisula pinkut kadbanang samla ngidon halaka jongka bor henry kadbanang temen ngimdon borshu kadbanang samla kamlele yangi walada kiwe kim yarap yangiru ngilaban mare ngilaban syad ngilaban le kadbamon henry kadbanang temen ngidon kam yakiwai ko himen ko para ujisu pengen mau yagi kalam jisu ngimla ban ya shakama ujisu ude ban ya rengkat bani wadladang ilong samla wadladang idon bon jait ki sap ki pong wadladang ilong bon jait ki nia ban pengsan iyala ka jongga jingiam ka nongrim jongi ngide ban sautu kadon ga jingkala nakane ga jinglong basaro en sapoi ka por ngin babe en sapoi ka por ngin tit chadem en sapoi ka por bangi sautalor hangda tang ujisu marwe ulaban yarap yangi tongin pai sha ujisu minda tongin pende mai ga jingim jongi lada ngilong ki briyu ki bamutla ai ba ujisu nam pente mai ya ga jingim jongi hasha ki ba kongu yabu jisu be yi karko kardo yangi pensle yangi pen kalaga jingim jongi bangin dip id yame bangin dup kongo yame menang sa yangi ngilong ki kon lambarot menang syarai yangi ngilong ki bab akala linti ngidon kam yame ha ka jingim jongi enyaro ya utrai Jesus Christ